17. maja u Njegoševoj ulici u Beogradu svečano je otvoren šumadijski dućan, zajedničko prodajno mesto šumadijskih proizvođača rakije i vina, Asocijacije proizvođača rakije Šumadijska rakija i Udruženja vinara Šumadije. Ova prodavnica predstavlja integralni deo projekta Šumadijska šljiva, čiji je nosilac Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC u okviru programa Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji. Moram da izrazim zadovoljstvo da smo danas krunisali jedan mali korak, jednu malu pobedu ostvarili u našem zajedničkom radu na promociji šumadijskih vina i šumadijskih rakija. Ovdje u Beogradu, u Njegoševoj, smo otvorili zajedno šumadijski dućan. Hteo bih da se zahvalim švajcarskom programu SDC, uz čiju finansijsku podršku je ovo realizovano. Također da pomenem naše prijatelje iz razvojne agencije, regionalne razvojne agencije iz Kragujevca, koji su nosioci ovog programa, i da pozovem sve ljubitelje šumadijskih mirisa, šumadijskih ukusa, da u ovom prostoru ovde probaju i okuse izvornu Šumadiju onako kako ona zaista jeste izgleda. Gostima se obratio direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Nenad Popović kao domaćin, koji je tom prilikom istakao podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i izrazio zahvalnost što je prepoznata potreba za razvojem i promocijom šumadijskog regiona. Bilo bi mnogo teže. Mi smo izuzetno zahvalni SDC-u i vladi Švajcarske na sredstvima koje su odvojili da se ovaj proces započne. Otvaranje zajedničkog prodajnog mesta za šumadijsku rakiju i vino je samo jedna od aktivnosti koje u ovom trenutku teku na teritoriji Šumadije i Pomoravlja u okviru neka 4 projekta koje realizujemo u okviru programa regionalnog i ruralnog razvoja. Ovo je posebno interesantno jer smo nekako uspjeli da zajedno sa našim proizvođačima dođemo do pozicije da nastupimo na beogradskom tržištu, koje je jasno ubedljivo najveće i najatraktivnije za sve njih. Mnogi od njih su mali, prosto nemaju kapaciteta da sami nastupaju, da sami distribuiraju svoje proizvode, i oni su rešili da je ipak logičnije i lakše i efikasnije da zajednički rade neke stvari, što je za Srbiju prilično unikatna stvar. Mi imamo 26 proizvođača i ovdje u ovoj radnji imamo 80 etiketa. Regionalna prodavnica šumadijskih vina i rakije predstavlja ključni deo podrške šumadijskim proizvođačima i značajnu stepenicu na putu privrednog i ekonomskog razvoja ove voćarske regije. Danas je zaista fantastičan dan. Ovo je rezultat dvogodišnjeg napornog i teškog rada kako Udruženja proizvođača rakije, tako i Udruženja proizvođača vina i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Dan koji omogućava da se to partnerstvo ojača, omogućava ovu predivnu radnju i energiju koja se može osjetiti i primiti ovde. Ova prodavnica je rezultat velike posvećenosti Regionalne razvojne agencije Šumadije i Pomoravlja uz podršku Razvojne agencije Švajcarske. Oni žele da promovišu sve proizvode koje Šumadija nudi, jer to je također radnja koja bi trebalo da služi za promociju ostalih šumadijskih proizvoda, na kraju krajeva ne samo lokalno, već i da privuku nove kupce van granica naše zemlje. Na policama šumadijskog dućana u Beogradu nalaze se proizvodi 10 destilerija i 14 vinarije iz Šumadije, pa će od sada građanima i gostima Beograda biti na raspolaganju raznolika ponuda šumadijskih vina i rakija, a proizvođači najavljuju brojne promocije koje će se na ovom prodajnom mestu održavati u narednom periodu. Danas sam presrećan čovek jer prvi put čini mi se da u Beograd dolazimo sa ovako lepim bocama, sa kvalitetnim pićem koje može da predstavi ne samo Beogradu nego celom svetu. Ova prodavnica koju smo danas otvorili, nadam se, posjetit će mnogo ljudi iz celog sveta i kupiti dar Šumadije. Za vas dobru kapicu nudi šumadijski dućan. Živeli!
Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.